U okviru sajma u Tuzli promovisan je između ostalih drugi tom knjige Bio u Tuzli, magistra tjelesnog odgoja u penziji Sulejmana Mulića Šulca. Riječ je o emotivnoj odi rodnom gradu u čijem je proznom sastavu prezentirano suptilno portretisanje na stotine autorovih savremenika. Naime, autor je spontano, bilježeći na Facebooku ulične susrete sa Tuzlacima i ostavljajući bilješke o tim ljudima, ustanovio žanr kakav do sada nismo imali priliku vidjeti u zavičajnoj publicistici, dokazujući da grad ne čine samo građevine. Grad su ljudi i osjećaji koji ih vežu. U nama svima krije se jedna divna priča. Ona je koja je ispričana srcem, ona može da bude predivna priča. Malo prije sam napomenuo, tako iz tih pinginih tišina izrasla je jedna čarolija, jedna divna priča koja možda kruži Evropom i svijetom. Izrekli su naša slana jezera. Tako i kod ljudi. Svaki čovjek od nas može da ispriča tako toplu, snažnu priču ako ima u sebi ljubav. Onaj ko ima u sebi ljubavi, on će sigurno i pružiti i dobit će ljubav tu. Koliko god čovjek može da da, on može i da prihvati. Ja pišem skoro 50 godina. U tih 50 godina nikad nisam nijednu ružnu riječ za bilo koga rekao. Zašto? Smatram, nikad nisam spoznao šta je iza njegove face, njegovog lica, njegove zamišljenosti. Koliko u čovjeku ima tog dobra, naravno ima i onog što ja ne želim, ali smatram da mi svi doprinosimo gradu, bez obzira kojom je oblast kojom se bavi. Pred sajamskom publikom predstavljena je i zbirka poezije spisateljice i diplomiranog žurnaliste Amile Zonić. Nakon zbirke kratkih priča Bijela tačka, njen nemirni poetski duh, prepun emotivnog naboja, izrodio je zbirku pjesama realističkog i simboličnog naziva Tabija. Naravno da je Tabija jedna emotivna, poput mene, knjiga i da sam za večeras izabrala da čitam samo neke emotivne stihove o neuzvraćenoj ljubavi, nostalgične stihove, jednostavno nešto što je obilježilo moj život u prošlosti, počev od roditelja, odrastanja pa do te, da tako kažem, nesrećne ljubavi. Bogato iskustvo i znanje jedne od vodećih ginekoloških ordinacija na prostoru Bosne i Hercegovine kada je u pitanju vantjelesna oplodnja ginekološke klinike dr. Balić u Tuzli, profesor dr. nauka Adem Balić uobličio je u knjigu koja donosi odgovore na mnogo pitanja iz ove oblasti. Vantjelesna oplodnja je stručno i ljudski ispričana priča o putu ka roditeljstvu uz pomoć moderne medicine. Mi radimo to već 20 godina i da u ovoj publikaciji je svo naše iskustvo vezano za to stavljeno, gdje najsavremeniji su tekstovi, ali su originalni tekstovi za razliku od svih drugih tekstova. Znači, ta publikacija Vantjelesna oplodnja napisali smo mi svojim riječima na osnovu svog iskustva, napisali smo i razumljivim rječnikom, znači da može razumije svako ko zna da čita, nema stručnih izraza, sa svim originalnim slikama koje ima bezbroj, tako da smo htjeli da ovu vantjelesnu oplodnju predstavimo kao jednu uspješnu metodu liječenja neplodnosti, a da je razumiju ne samo neplodni parovi, nego i njihovi roditelji, njihovi prijatelji, njihova rodbina. Jer smo primijetili da zbog nesaradnje njihovih radnih kolega, rodbine, da nekad imaju problema, tako da smo se potrudili da ovaj put napravimo publikaciju za sve. Ovaj uvaženi i cijenjeni specijalista ginekologije i akušerstva je i najstariji tuzlanski maratonac i Ironman. Svoja lična iskustva, nedoumice, ali i prepreke na koje je nailazio na ovom putu, pretočio je u knjigu koja je izvrstan priručnik za triatlonce i sve one koji žele zakoračiti u ovaj sport. Njena specifičnost jeste da nije napisao sportista profesionalni, nego je napisao jedan čovjek koji je imao sreće da se dođe do tog sporta i gdje sam na vrlo iskreno, i što bi rekli, bezobrazno iskreno opisao kako sam ja počeo. Ja nisam znao da plivam, nisam znao da vozim biciklo, i čak nisam znao da trčim, iako sam istrčao polumaraton tada, ali sam to sve naučio i tu sam opisao da je to sve moguće.
Nakon ovih predstavljene su i najnovije knjige za djecu u izdanju izdavačke kuće Lijepa riječ iz Tuzle, ali i priručnik o svakodnevnim pitanjima prehrane pod nazivom Održiva prehrana za svaki dan docentice doktorice iz oblasti nutricionizma